zahvaljujući članovima džemata Ebu Hanife iz Beča, odnosno Islamskog centra, evo nas ponovo pred kraj ove kalendarske godine u još jednoj humanoj misiji po Podrinju, u pomoći onima koji su u nekoj potrebi. Na poziv jednog našeg prijatelja, sugrađanina iz Vlasenice, kako jedna osoba je zaista u potrebi da joj se pomogne, mi smo se odmah i odazvali. No, na našem putu zastali smo ovdje u kasabi da kupimo jedan prehrambeno-higijenski paket i naravno uručit ćemo nešto malo novčane pomoći za tu osobu. O čemu se radi? Ostanite s nama i pogledajte. Evo mene u Vlasenici, u porodičnoj kući Heljo, kod naše nene Mejreme, poznata ovdje u Vlasenici kao Merima. Neno, eselamu alejkum, kako si? Selam, pa dobro je, za sad dobro je. Bila sam, ko će reći, skoro sam došla, ima jedna hefta. Bila kod nje mjesec dana, išla sam u bolnicu. A persala sam se, pa sam sad opet zakazala za jedan mjesec, opet idem da peršim. Opet moram biti košćari, a što se tiče, eto ovdje sam živim 20 godina, nije mi vala nikad ništa, niko iz opštine da mi košta pomogu. Imala volju u salariju ili kupatlo, onda živi, nemam primanja nikakvog, jedino Samir što me on pomogne sa paketom i ovako eto, preko svoje ti drva mi nekad kupi, to mi je sve. Znači, Neno, vi živite od humanih ljudi u prevodu, od donacija. Samir radi za jednu humanitarnu organizaciju, da ga dragi Bog nagradi i on brine o vama i rekli ste mi prije snimanja, uglavnom rodbina. Jeste, rodbina donese i danu, pošalju. Malo djeca, ali eto, mogu nije djeci se nadati, svako ima i svoje djecu, školuju, živi, ali eto, ne dobu da mi zatreba, šta ću, dala bi mi djeca. Imate, rekli ste dvoje djeci, jel? Ja. Jeste, dvoje. I oni nisu ovdje, nego su u federaciji? Federaciji, jeste. Jedno u Sarajevu, jedno u Kaleci. I tako da sam ja tu sama. Koliko godina boravite ovdje u ovoj zgradi u Vlasenici? Tako sam se vratila. Pa ima, sad će 20 godina kako sam se vratila, se tiče. Nisam imala problema nikakve, se tiče toga. Sa komšilkom sam svima lijepa. Ali et, živi se, a ti nemaš primanja. Nemate nikakvih primanja? Nikakvi nema, ništa primanja. Najgore što sam mora obaveze, mora živjeti. Ali et, kajem ti Samir, ipak se tiče njega, to mi pomogne makar u tim paketima i to.
ali opet tebi dinar treba. A ja, kako ste sada kada ste išli doktoru? Znamo svi operacija, sad ne možemo pominjati o čemu je riječ, ali nije bila ni lagana operacija uopće, kako ste mi rekli, i što najgore opet morate ići. Jeste. I opet to iziskuje neka i novčana sredstva i obaveze. Pa eto, malo tu šćer mi pomogne i zet, šta ću? Oni radi u Bosni, živi, imaju svoju djecu i porodicu, daleko su od Vlasenice. Znamo svi u Bosni i Hercegovini kakva je ekonomska situacija. Mi smo na poziv nekih naših prijatelja iz Vlasenice došli ovdje danas da vas obiđemo, da vam pomognemo preko ovog jednog prehrambeno-higijenskog paketa. To vam šalje jedan džemat Ebu Hanife iz Beča. Hvala im da zdravi živi. Oni tako imaju... Allah je dragi i nja nagradio i uvijek imali, uvijek davali, slali, da je Allah čuva što je najpreći zdravlja i rahatluka. Amin, sve nam zajedno. Htio sam pitati, ovdje živite u ovom stanu, vaš je stan? Jeste, moj je stan, se tiče toga na meni je, ali eto nema insan uslova da ti njega malo opraviš, prepraviš. Htio sam pitati, ovo je prijeratna gradnja, je li tako, od nekog rudnika, a rekli ste da je suprug radio? On je radio, u finalima je on radio. Iz finala je on dobrio taj stan, njemu ima preko 50 godina u ovoj zgradi. I onda ošla je stolarija i zima, ozdo hladno od podruma, zakupatila se tiče, borila sam se kako mogu da ga malo dotjeram u red, ali treba to mijenjati kad i kad postavljani cijevi i sve. Znači vi ništa u prijevodu kako je zgrada podignuta, ništa se nije ni mijenjalo? Ništa se nije mijenjalo. Pitaće gledalci, a gdje je muž? Muž je umro, svoje smrti u Tuzli. I tako je, da sam ja onda ostala bez njega i borim se i danas danima. Evo rekli ste, pomažu vam humani ljudi, recimo donesu te prehrambeno-higijenski paket hrane, odjeće, obuće, a kako režije plaćate? Ipak u gradu živite, znamo tu ima, evo zgrada je recimo samo stepenište, vjerovatno neko održava, plaća se. Sve se plaća. Pa eto kajem ti, malo mi familija pomogne, malo nekad i sami evo sad pred Bajrame pa mi onda ni neki novac pošalji. Za Ramazan vjerovatno? Ja, za Ramazan i tako. Režije od toga se plaća, voda, vjerovatno struja. Sve, statiš moraš. A meni je žao što vam je zdravstveno stanje takvo kakvo je i žao mi što opet morate na operaciju u Tuzlu. Naša sreća ovih povratnika ovdje u manji BH entitet je što imamo pravo liječenja tamo, što je povoljnije za nas i što je na kraju krajeva i boravak besplatan uz one potvrde i to, ali pored toga znamo da treba ipak sredstava, posebno financijski. Pa jes, kad izađeš treba ti injekcije, trebaš tableta, trebaš ali šta ćeš pošati? Vjerovatno ste sad na nekim terapijama što iziskuje određene tablete da se kupuju. Kad sam izašla kupila sam i tablete, injekcije i tako da smo išli i primala te injekcije. Sve, ali šta ću ti, tu mi je malo šćir tu pomogla. Hvala joj. Eto, to je to. Evo i mi smo došli ovdje kada smo čuli ovu priču. Mi smo uglavnom po selima okolo Vlasenice, ali nismo nikad u gradu bili. Pa evo došli smo i vas da malo obiđemo ispred televizije Podrinje, da vam olakšamo ove teške zimske dane. Svima je sve teže i teže. Sada kada smo kupili ovaj prehrambeno-higijenski paket, neke cijene su nas zaista naprosto iznenadili koliko su naglo porasli, koliko je sve poskupilo. Jeste, to je tačno. Hvala vama i hvala onome ko šalje i onaj ko donese da ste zdravi, živi, svi. Pa meni koliko toliko, ja sam zahvalna. Meni je to dobro doći. Što ti rekao za ove obaveze. Moraš struju, moraš vodu, moraš smeće, to se sve nakupi. Hvala vam, ko god pošalje. Ništa, pored tog prehrambeno-higijenskog paketa ja uvijek imam običaj, evo hoću spustiti samo mikrofon malo. Biću malo glasniji. Evo, pored prehrambeno-higijenskog paketa iz džemata Ebu Hanife su vam poslali 50 konvertibilnih maraka da vam se nađe za tako te neke troškove. Sad, jedna naša sugrađanka zove se Mirsada Osmanović iz Drinjače, mi je također rekla kada hodam ovako po Podrinju i naiđem na neke ovako ko malo teže živi, ko nema nikakvih primanja kao što ste vi, i ona vam je poslala 50 konvertibilnih maraka, tačnije ona je poslala meni, pa evo ja vama dajem
to je to što se toga tiče, onaj dijela, prehrambeno-higijenski paket, malo ti tog novca da vam se nađe. Hvala njima koji su poslali, isto kada sam poslali 1000 maraka. Ovo ti sam neka pažnja i što rekao onaj, hvala im, pisak da zdravi živi, jedno i drugo, pa i oni ako Bog da imali, i Allah i nja obrata. Amin, sve nas... A i tebi, kako se... ti vodaš. Pa trudimo se s televizije Podrinj koliko možemo, zaista nije baš lako, evo ovdje u Vlaseni zaista snijeg je poveliki, leda na sve strane, no očekivali smo to kada dolazimo u ove krajeve. Interesuje me kako se zove ova ulica, zgrada? Zove se ova ulica Petra Kočića, broj 1. Broj 1 i prvi je sprat, prizemlje recimo. Prizemlje. Imate li neki vi telefon ili nešto, ako bi neko možda se našao da vas kontaktio, da vam još malo pomogne? Imam mobitel. 062 222 646. 222 646 062. Imate li... 4 dvojke. Ja, pa lagan broj. Interesuje me, je li to samo klasično da se nazove, nema ništa ovo tehnologija Viber ili... Pa imam ja, ali kuna mi je dala ovdje Viber, pa taj Viber trošim... Je li ima Viber na taj broj da može se kontaktirati vas? Može. Može, taj. Znači imate, kupite internet od komšije. Kuna mi je tu. To je lakše, zato što je lakše, ljudi vas mogu komunicirati iz daleka. Na Viberu. Na Viber. Na Viberu, a ovaj broj isti. Isti. Nema drugog. Ništa, ja vam želim puno sreće na toj sljedećoj operaciji. Nosimo maske iz razloga, ne zbog da se nešto od tete ili naše nene Merime plašimo, nego zbog nje nosimo maske i ja i moj prijatelj danas ovdje. Želim vam još jednom puno sreće i zdravlja. Čuvajte se, eto, tu smo. Zovite ako baš nešto možemo pomoći opet. Hvala vam da se zdravi živi i vi i svi ovi ko šalju i da i vas Allah nagradi. To je najbolji. Hvala. Zdravljem i veseljem i svijemu. Evo, hvala još jednom džematu Ebu Hanife iz Beča i njihovim članovima koji na ovaj način pomažu socijalno ugrožene porodice ovdje u Podrinju. Hvala i gospođi Mirsadi Osmanović iz Drinjače i njezinoj ćerci, porodice, evo već drugi put oni nešto su i na snagu pomogli, evo i ovdje. Šta da vam kažemo, još jedna epizoda iz serijala emisija Srcem za Podrinje, evo Medin Bošnjak ovoga puta iz Vlasenice, kod naše nene Mejreme Merime. Do gledanja. Svako dobro. Allah je manet, da vam je sa srećom, ko Buda, zdravim i rahatluku i poslamte taj narod što mi je pomogao i što mi je poslao.